هلبت تماشاوانê ja her vê gavê taya helbijartina li Tirkiyeyê hêdî hêdî bilind dibe gerim dibe hemû alî bêguman herêkîşan berdamê xwe nîşan dide. Taybetî fokus gelê ser Kurdan heye ji ber ku derencamê helbijartinê 2019 diyar bû ku Kurd deyndêrên Kurdan dikarin parsengehê jê bigorin te dî Stenbolê çabû, İzmîrê, Enqerê çabû di ber jiwendiya CHP êrê heqîqetek bû. Niha jî bêguman behsê komeke pêvajan tê kirin. Birês Ehmed Kaya ew serokê berê yê şaredariya Erxenê ya Diyarbekirê bû niha li Diyarbekirê gelme daye. Kayek Ehmed demata baş be Methe Sancar behsê pêvajeyeke nû dike ku qaşû dibe ku AK Partî dest pê bike berêya İmralî careke din serinca Kurdan rabkêşe ku gelek caran bêguman Serokkomarê Tirkiye xwe ji seredana Bakurê Kurdistanê kiriye. Lê em ji bîr nekin berhevkariya operasyonekê li ser Rojavayê Kurdistanê ve jî heye kewata gel û di navbera van her du nêrînan da wê rewşa be tu ça rewşê dişopînî? Belê, yanî tiştê ku birêz Mithat Sancar dibêje dengên baş e? Gelek baş e. Kerem ke? Dengê belê, tiştê ku Mithat Sancar birêz Mithat Sancar tîne ziman ev ya ihtimalekî ye yanî dibêje ku di pêşerojê de ji bo çareseriyê ra ji bo ku ev astengiya ku anha li Tirkiye ji hem warê siyasî da hem ji warê aborî da derketiye holê ji bo ku bê seknandinê orê li pêşiya gelê Tirkiye û siyaseta Tirkiye ve be divê hevdîtinekî bi İmralî ra bêkirinê li ser viya şîrovekî dike. Hikûmeta Tirkiye jî ji halîkî ve ji bo viya ra jî meriv havê ku ji derva da dişopîne amadetikî wî heye heta çend mehberê da li gor hinkî em bêjin معلوماتê ku ji wan ra dibên kulîs yanî bi deva neqil dihatin kirinê dihat goyme ji teref siyasetmedarê kesê ciddî da yanî têkilîkî ewha li İmraliyê cerwandinekî nû têkilîkî hebû. Lêbelê ev ya biraya giştî ra natve parvekirinê sedemê wî jî ev be meriv havê ku texmîn dike ji bo ku li ser hinkî xala bi hev û dûkirin zelal nebû loma ku viya biraya giştî ra jî nate parvekirinê. Lêbelê têkilatî di her demî da jî bi şekilkî biçûk mezin naverokayî fireya jî teng di her demî da jî em dizanin ku didome. Hikûmeta Tirkiye jî desthilatdariya Tirkiye jî di zamanekî ewha da pêvajokî ewha da tiştekî ewha bike holê û bişopîne jî ji bo ku li masê bihêz be û diha destê wî xurt be di heman demî de bi vî têkilatiyê ra paralel dixwaze hinkî êrîşa zî li ser hêzê PKK û em bêjin ê Rojava ku dibê PYD û YPG bike ji bo ku dersê xwe xurt bike destê muxatebê xwe jî zayîf bike. Yanî hêrîşê daxwaziya hêrîşkirina li ser erdîgariya Kurdistanê perçê dina ji teref Tirkiye da nabe nakokî û ku ji bo em bêjin kaviya çewat dibe ji halîkî da hêrîş ji halîkî da jî hevdîtin lewra em baş dizanin şer û aşîtî pêvajoya aşîtiyê di tarîxa dunyayê da tim bi hev û dûra bi heman demî meşiyane ev ya nakokîkî nine yanî. Belê Kayek Ehmed em ê rewşan niha bişopînin tu zanî her vê gavê bêguman propagandayên helbijartan gelekî bi girseyî dest pê kirine heta astê cemawerî daketî AK Partiye li gor gelek rapirtiyan yê opozisyonê bi taybetî CHP'nin aliyan hinekî zêde bûne lê li gor pêwîstîne ku bikar bi bawekî konkrêtî dengan bi dest bixe. Nûneratiya Cada Kurdistanê jî li Tirkiye HDP dike herkes dizane zortirîn dengderênê li Bakurê Kurdistanê ne ew parlamentaran dişînî kewata di çarçûvê niha da pêwîst HDP çi bike gelo çi siyasetekê bimeşîne. Deng qutbû Kayek Ehmed dengemiti deng dîsa disê cumlê belê ez bu te Kurtî bêjim pêwîst e di nihaya rewşa Tirkiye de bi taybetî berhevkarî ji bo encamdana hilbijartinan HDP çi bike gelo? Belê dîsa deng çû dîsa deng çû lêbelê min pirsa we dengên kubê min pirsa we bi cumlekî wiha fehm kir û dibêjin pêwîst e HDP tewrekî çawa deyîne. Tamam xasek me fehm kir we vî sualê kirin ewsa belê
نها هاوك وجيگو يعني لگور ام بیجن روشا آنها كل هوليه هر دو اتفاق سركه تركيا يعني اتفاق جمهور جي و اتفاق ملت جي رای وان ام بیجن سرانسر وكي هفدچن جارنا دهينكيا دا اتفاق ملت لپیش خانت که لیبلی جوی انجام گرتنه کی مستر و جوی که دستلاتداری بگوره جوی که سروکومار بگوره سروکومار کی نو ببه سروکومار ترکیه هاوی که دخویه اوا دستگاه HDP يعني دنگدار HDP هلبجير HDP دفت توري خو لكي جاهالي دينن اوي دياري چيكه HDP جي نزيك سالا كي سالو نيفا توري خود في واريدا بجارا بدكلاراسيونا جي هاني زمان يعني گو كو جبوي كو ام دنگدار خو او ام بيجن پشتكريا خو آليكاريا خو بدن اتفاقه كي دفه هنكي شرط و مرج هنا حتى دكلاراسيونا خويا پارين دا HDP هالي اتفاقا ملت دها درخسته پیش جهالي پشتگریه را نشان دا لیبلی چرچوه که به حالی ایلکه و پرنسیبا دا دانشان دهانه اویا به چند حفشرت و مرجاوه دا گریدانه پچکی برزی برز سروک پارتی استانبول جی برز فرهاد انجو هانی زمان لسر وان پرنسیب و ایلکه وان داخازیه کی جه HDP را و جکردارا دستکفتی کردارا گفت باوجد به هدفه و آلیکاری بدوی اویا ولو کی هستردلاتاریا آق پارتی بجی اگر به طرف کی جدی بگفت جدی ببر به مسئله بکشه و لسر اساسه کی که ام بیشن اولویتیه بده یعنی بنگهی آویدا سادجه سوزه بتنی سوزه بدونا پیمانه بدونا پیمانه که بوار سیاست دا و دیپلوماسی دا وی بگره ده بوان پیوانا دیزیک ببه دبه که HDP توره که ایجا دهاجی ام بیشن بیطرف دینه نبه پشتگری کی یعنی جبوی آق پارتی را در زمان پاشین دا وان توره ویرا هلبجیر HDP جبوی که تقویه بدن AKP زمانه کی پر زحمت دا استنگیه بیا ام تف دزانن یعنی اقنا کرنا کردا دویواره دا راحت ننه تشکی حسان ننه یعنی وکی کسی کی بریزو جالان جیب که دوره حسان ننه براستی جبوی که کردا گلک شکستن لیبلی تفو ویجی جبوی که ام بیجن آق پارتی و اقتدار اردوغان هنه کی مافی کردا قبول بکه اووانا بگیشه بنهیگهی کی ام بیجن ماکزاگونی لسر ویجی خباته کی بکه دوی که HDP جبوی دستی ویجی خورد بکه کاره اوک توره کی بیطرفی جی دینه ویا جی دوار سیاست دا تشتکی نه عجیب و نه غریبه لورا سیاست جبوی دستکفتی آراته کرنه کرد سیاست جبوی چرا دکنه چار پرچه جبوی که دستکفتی خو پیش ببن اویا جی تشتکی معقول و مقبوله لکاک احمد کواتا دچارچوب اتفاق سیاسی دا بگمان برجوان دین هف بشن ازی تشتکی بدمته مقابلی تشتکی بدهمن لپیشتر اثبات بوب دایبتی 2019 کو دنگن HDP دکارن باندوریا خویا جدی بکن دوی چارچوبیش ده سردان برپس سناریین سیاسی بوبا کوره کردستان وی که نشان دادن که واتا کرد بگشتی و HDP به تایبت چوا و ورقه گلو بکار بینن دالی پاشین دا دنگ تبرین مخابن مالسف دنگه و جمله پاشین دا دیسا جی قطبون یعنی مساری دیسا فهم کر لی چند جمله پاشین دیسا مفهم نکر که ممکن به چند جمله پاشین دیسا ون دوباره بکن و باشتر به ما بس من مادم دنگن کردان بگمان بباندورن کرد گلک بونه زیده بونه بملیونان بده میلیونان توزانی تایبتی لروش آوای ترکیه کواتا کرد کارن پارسنگه هزی بگورنه او دنگی خود دان شانسی سرکت نایی پتره برپسین ترکیه جوید زانن پیوسته کرد و ورقه چاب کار بینیگه ها بله دیسه دا این جیده دنگ خود بله یعنی هاوی کو پچکی بری وجی دا اوی دا هانی زمان دا اسنای هلبجارتنی ام بیجن هرمی دا اوی شارداریا دا وقتی کو جبو استانبول و انقره را ام بیجن وکی باجار انطالیا ادنیوان را کردا دنگ خودان اتفاق جمهور وان کرن شاردار اویا بو تجربه کیش کردارا اویا بو دستک کیش کردارا اویا بو مورال کیش کردارا یعنی کرد خود فرقه هزا خدا بون دهاجی کتن فرقی گل ترکیه جی
gel dünya jî ketin ferqê ku Kurd rolekî wana li Tirkiyeyê tayin kirir heye yani wextê ku dengê xwe bidine halîkî terefekî piştgirî jê ra bêkirinê ji terefkurda da ew teref bi ser dikeve ji bo wî jî Kurd evî qozê ku di dest wan da ye ev hêza ku di dest wan da ye divê bi bazariyê mezin îja bi wan ra rûnên û biaxifin yanî bi destkeftiyê piçûk qayîl nebin û razî nebin bi destkeftiyê mezin wekî ku birçîkî berê jî hate gotinê em bêjin azadkirina girtiyê siyasî hinkî dozê dina wekî girtina partiyê jî mesela em bêjin di rojevê da ye ji bo vana tev ra divê bazarekî mezin û xurt bêkirinê destê Kurda kuvvetlî ye ji ber vîya jî divê di vî pêvajoyê da ev îmkan û derfetê ku ketine dest Kurda pêwîst e ku Kurd bicîbînin. Öyle gelek spas Barış Ahmet Kaya serûkê berê şaredariya Erxana Diyarbekirê. Spas êvareke xweş.